Karbi Anglong la penves Karbi Anglong aron bari matum do an chingrum si mai padoponlo. La so hut all Karbi Anglong Sorkari Gaungbura Association atum penta kachitong dun pedu. La son si Karbi Akhai nang planglo pupen ke Karbi Akhai animate adhorom ke honghari mate chwarkli chophe johenlo. Bonta nonapor methanganim adhorom virangrang ason si thekdamlong. Atheke ke ongdong akar biatum amithanganim adhorom chi osi kaprek anim adhorom rimdun pok methang pindeng sumpot lapen jutang sitami kachelardo tumsi ke ong lahai kaddo kave matha par sidam si karbia ron barim chingruma mai dipu 5 mile sai sports complex along padopona hud all karbianglong sarkari gaungbura atumta chitongdun si karbia ron barim atum kachingrum amayalong ningarong pen KASGB Amaipu Rostom Phangchopen Lampi Chepaklang Pon West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong angkang arlu kidu aron barim kiduan labangso kachingru mamai aporti hek pensita alang litum labangso mai kachingru mamai padu konthe kapot ini angkangsi ini litum Sorkari Gaungbura Central Committee hinpen reception committee pansita ningat long kachuru pilo nasipini ladak aron ban ke kroya tuman isi mai pi pusi pudam lo isi labang so mai long nilitum Sorkari Gaungbura hin penta alang litum aphan kachuru pilo lapen nilitum Sorkari Gaungbura tum sita labang so mai kapi tunji aphan aha wartin West Karbi Anglong lapen ke Karbi Anglong angkang kedoan SGB atum sita nakit tongdun lo Hanapu Karbi Anglong Sarkari Gaungbura Dunmaipu Rajendra Terangpen Kaningje Ponki Non Karbi Anglong na penves Karbi Anglong along aron barim kedoan aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang an kepangrum thekapot kachuru pajirpon আজি ধৰ্ম অনুষ্ঠান ডিফু 5 মাইল খেলপথাৰত ধৰ্ম অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা কাৰ্বি আংলং চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া অনুষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ এটো একমাত্ৰ উদ্দেশ্য যে ধৰ্ম অনুষ্ঠানত আজি কাৰ্বি আংলং বাহিৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মেঘালয় অৰুণাচল তাৰপিছত অসমৰ বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহি আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ যোগদান কৰিছে ঠিক তেনেকৈ আমি কাৰ্বি আংলং চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰাও এই ধৰ্ম অনুষ্ঠানত আমি এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছোঁ News Report Karbi Anglong Live